eu vou a ler algo que vimos na prensa de Luís Dávila, que o dice moi ben. As palabras, as cantigas, todo o que representa a nosa historia son
as palabras contadas, lidas, oídas, pensadas, escritas e cantadas. Vivan as letras galegas, vivan as cantareiras. Imos chamar polo nome as cantareiras do compositor actual